Kubor nakaslem jong unongsan hima. Komisi benta ka jing pen kre ye election MDC support ka yeng dorbar Tauan jong ka Khasi Hills Autonomous District Council uba Shemstar Renja ubalong ru nong shnong jong ka Laosok Tun Block 6 ula pen penapat ba unya kun ye election MDC ka ban 1 hausnem arajar arfusau na ka jing kemilenti baki kena ki ba ula hikai banyalek kai badru ki ba ula yarap hakipor baladep kin kershan bat penjob ye u ha ke election ka ban 1 ya kani uba renja ula pen sngo haba ya kran berkilat patai kubor haga khat khandai trik no pra arajar arpulai haslong press club daga bapen bena ba un yang banya aireng hak election MDC komu kertong simen klem de penyaso bat kanu kono ka sengsan perthai ba Shemstar Renja belakha ba ha besar na Laosok Tun Block 6 te na pendak piting pule ga sekolah na ga Sundaland Memorial School Mandalaban but ka matriculation na laban Presbyterian High School. Tengawan dengan ketua dan kepar dek yagi paiba dengan laban maupun konferensi bangan dengan wan dan nyekon yaga election. Bila ngapa balai ngapa nyekon yaga election kadang beting kuslai kadang dengan ngamdio kia ngaling a ngabisa ngapai kali bekerja pendem kadang dia kepar sini kadang dok jaga kadang biang kadang dok tengah pai kibri paiba konferensi ladir kisah unjuk tagada kata kan mungkin ngwa kumbang amusang yalam ki kena ada penjelasan itu ki kena lahir anta na prengi ki pol ki lahir asan ki ada khapasen sering labun nama su itu mungkin mau su nalung paring nama dalaban nanu buat ki kena sebab ki kena ki lahir kan ke tim juga macam dalam Side Football Club te kumtahi da kata ka jinya diti basa ko welu ngan batai fi kam senang lu ngaya atrebon ki kam senang ngalong squad secretary ngalong urang badong ngatep lu ka NRJS ngatep lu we clear inoy badok inoy basok tanga try ku vice president ng Laosok Tun Sport Club dan hadin bala iya utuwe ba dekum president ngamad sing hapsin kum president du ngahable bani kendu bagi hat bakumna ngin tembet pendang kinare kumna bagi afset ki bagi lat ngajing lear gini komisi bagi wan ngajing ha data kadang ngamad sing ha ban mi ang ni ban kepar de fisar dalam fi ala ke tingsan nga te kamat ngan pi da kam ngan kran da fitir numa gibun gi pentang ngabar ban kran ne ke ting saban ben jum di pat khasi den dia kam ki badok basok ala kam ayu bagin tre kimio ki driver ki nong songyo ki nong melang ki nong nya kali kamai nong nya toris nong nya basau kat no jing jinja beli unggan ke solution kumna ka sarkar kumna kan tumi ke solution bakir kinyo an kamai so babara kinyo ba so nga ada solution lara kibre ki je dana ngan penja aja khamnya aku silang ngadan ka plan tamang ngamlakan batay mata ngamde da ka ba ngan batay mana ban nge ngamta tagada lara ki paiba kalaban bapram konferensi ki ala dana ammangan secretary ki nga parkha ja kan riru kaya ping impat yo ha ki kinas ki kinongrat kano ki ma ki jinja por covid ki habret ki jor ki habret ki jar kano ka jing jar ki ikna school ikna samna kedua kam wat ki kedua kam kimdan jam mana punya keren dalam kita kaju sekaju politician ke ya sia ke por amdan berpikir ikna anangap amdan berpikir tagara ngomban se nga ngawang ki kumbang batai ni kat kum ka election commission of India kat kum ka constitution of India nga keluar benyang benyela election ngamti kun ruspa ngadantang gajing nan di start kabar ai play membetai dengan seperti ngan salat bisa digitu kena ngam kan masuk dah kena paling kena mal banyak kelai hair minta ngadon confident lagi dah sepang ke sport bangpun gigi bangi hak man lai ben update ya ka Meghalaya ke sport bangpun gijing duna kibanga ngamna kan betai tang sentur andang ngadon kabar ngan sampai igin ki idea jam makno hadu minta patana lagi ngadang orang keluar banding saat ngan begini jong ini ba alam perang karbani beri nung yalang juga di kasar malang ngelet saat ngalang sedali ada bandio ALP ngelang balong anna hasare ngecat tangan be ada pakai sarkar bendengai bangidon kam kat kum gajing don kam bakal don kam mantun be ka sarkar India ne ka sarkar Meghalaya kistuan gajing mutuna amde bang perkhat tang tang lawan konsi ngaperkhat lagi jantia ngaperkhat lagi bas hasil ngaya cerun sini ngapai ani jing sini ke ka hak badi ka hak lagi kampai la ba ki jing jinjar mat ki jing jinjar beliau ba bun ki jing pendek
Jadi kumno ki perkat kini kini umi kumat tungi ngam tep. Kita ni am kejeng ia jaga benda madu umsem ngam tep. Tapi ngah jangan ada. Ngene tu ki. Ngam ko ada politik segi ai. Dara ki breki ailat impedi kejeng ya kata kejeng mud jeng tungu tengah. Ban of left ya ka Shillong, ban of left ya ka Meghalaya ya ko. Buat ya kari India. Betul. Ni kita ka Meghalaya kadi ke baan ke badok. Sau tu ni ko kubang ngapulih mangsi. Mengwatep ngakwa buat ke nolak saya ngiduna. Ni Meghalaya ngiri betul. Kata kilong hai namanju kiya kisosorong. Kisosorong kimperkat pagi ini ki betul. Kimperkat ni ki betul kumnungin penhai pensanang ki betul. Kum cari pareng. Cari pareng ki nomrap yang kumjo. Unong tre office yang kumjo. Kum tali ngiri benda mengiri cari India. Hai bumna apa ko India di khantam hari Meghalaya. Min persang ngai mengiru. Ni kumna na ba yang sia. Ba pati yu Meghalaya kun. Aduh minta pecahnya. Hajinglong lambat dengan menekannya ngayo experience tu banga yo election namanya kali tadi tengah yo experience tu banga election situ sa Nagaland tengah orang bang ngalek tak ada meeting tu ngayo certificate tu sudah tengah orang ada meeting dengan pani parti ladang ngam dan confident hala dia kementai dengan dia parti itu ngahap dan confident ada ngan lek file nomination at DC office dalam DC office ke siap ni pun election ke constitution of India kami ada parti ada kino parti kiwan orang yang election nama kata ngahabu saya kimat dengan berkongsan nama ngahabu apa yang ground ke reality bentuk kam nanti bentuk angkang sentuh baik blok sa dia mengisi kejingan mai para driver kejing accident hey kadang ke solution lihatkan ke kum kamu jimut ke bahak ke besida bentrai nanti bentukkan dengan sentuh dah bentukkan dengan sentuh ke stop bah kini kita mungkin tahu yang lain lagi bahaya surga ni bahaya. Dia lagi pada dan lawan kan sensasi anak dengan kembangan sangat obvious kena ni kita lihat. Mungkin belakang lagi harus entah dan pergi kita kelas pai dan kita kelas bulat dan kita boleh hunggat dan kita berai banyak kali nampak gini baru kita memadu jadi kita undan lepas ya. Dia pergi kita undan lepas andai nak keluar bentar kita malam ni nampak alpi nak keluar nak mencakap ngakulai ngamden kam dah kabar ngamla akan syok bandar benda katul ai kom senam abang ndai dah jing start ai boleh dah jing slur ngakulai ben sak tangan kum sak tangan nang dibrio ngapuli history mentah just because I want to be in the politics ngahapun kuliah constitution of India but nang ni sakman pun nang kuliah dah ni ya kajing kuliah dah dia dah boleh ada yang betai fi pecina niru mencuang betai fi nalu nang kena mencuang ia dan dekat hi beti dan penjab beti yang betai fi ngidan dekat hi memang ini yang kunduk ngimdan jolak penong utama tu ngidan kari ben poy ki kata ndai ke bang yo ipa plus ke bang hak reality umdan bakwa beneda kata bendia ba umdan sisa bakwa ban yada kata bendia andala pay hak parti andala pay hak suki kikilan na kata bendia kata am kwa ba Pistua mangkwa kan kentua kino tidak punga ba tamal ada ijit ngah ngan sepeni mengatakan ke boleh benda lawan fi katnya ngijin jenja ngidai ki bedok apa India ni bedok kan no jing sekolah ndek ki ki ya ki he kim nan jing daran kim terkat ni bedok kata adalah awak mati nang dia cekmat nak dia selepas pengambil cekmat kejingin juga kadai tangban syakri kepada lara kadai hamola ni kadai halau sabtunya kadai halau bandar di semua plan banyak lagi bedok banikai ni ya cuma ceneng ikai Penyukun na bandar na mulai. nang ngatai pipa siakan nak kali baca benda kadai kejuhi temalong habang alak ka ni semua tengah habis kun dengan dia ngam semua kata ndai ngau ngai kadai ka kamram jumi kum kita ki kuan kasi ban pet lang kan hindi ban on pet tension kuma apa jeng sutul nga kalau ne ladanga nganipan tiket ni gebrio kinkili yang kene kinkili yang katai dalam tu pat kidon lagi jong formality jong kamul ka ngan haban jon nambal ngabde kene katai ngadon ni am ka bak ngadon ni am pisai kata nga om ngan yang election kakum ka election commission of India kakum ka constitution of India kakum ka jingbet na DC office lagi sa nga ngan election ngan yang bekum ta Telah kita kena parti kita dan sisa kacau so, kumta kita hak dari kita dengar. Nama ngam kuat mungkin tengah sentuh bah. Tinjau ini nasi kuat. Bangal dalam long di sini ngam long dalam ada yang ngatri kena kamu kuat terus yang ada bensin. Nama ngam mat tinjau dia yang sentuh kacau tinjau dia kita tengah tahu bah. Nga yang election amde bangal bisa. Ngadon kikun meeting akan insan ngabela ngan sakali nganyak kali. Ma betul fi nang banyak kita ada ngam dengkam ya kita kita. Tu ya kita nang terbuat, nang nikai nang terbuat. Lara kita sisa break beralih sekolah. Lara kita sisa beradon ke jenis nang start.
batik sekam Constitution of India. Teka mungkin hak hiban itu buat. Dara kijit ya kino kibrio, kijit kino kibrio. Fikwa banjit ya no kibrio. Uban era tapi tang sisen sansnan na. Fikwa uban kentio ya baru aku ikat konsensi na. Dia tangi bayar mana kata. Pekalau na. Pecenengan betul very simple mah. Mentang cuba via nanti, cuba via nanti, via kata gerak, via kenti ini tersetuju. Hendak ngah, ngan nara via dia ngah, ngan pelat via kita kerjakan.